Reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Twongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yanyu. Turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 2025. Tugarukanye icyitwa updates z'amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bikorwa ku isi muri rusange, ariko twebwe twiyemeje kwibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane aho twibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi tukibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu biba bikomeje kuzamba ndetse kandi biba bikomeje kugenda bikomera cyane. Mu nkuru zidasanzwe rero turi buze kugarukaho, turagaruka kuri kudeta idasanzwe biri kuvugwa ndetse kandi biri gukemangwa yuko ishobora kuba yakorewe uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese ibi ni byo koko nyuma y'uruzinduko rudasanzwe Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kwa mushuti we rwose Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, koko iyo kudeta yakozwe cyangwa se niza nkuru navuga yuko ari iz'ibinyoma? Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze. Turaza kwikoza mu gihugu cy'u Burundi cyane, turagaruka ku ruhande rw'uko ngo abarimu ndetse n'abaganga bari gutegura imyigaragambyo idasanzwe. Ni nyuma yuko bivuga yuko mu gisata cy'uburezi, mu gisata nyamuneka cy'ubuzima, cyane cyane abakozi bakora muri ibi bisata mu gihugu cy'u Burundi, biri kuvuga yuko abenshi muri bo imishahara yabo iri gukaturwa ndetse abandi bagategereza yuko imishahara igera ku makonte yabo, amaso agahera mu kirere. Turabyinjiramo rero tuze no kugaruka ku ishyaka rya CNDD-FDD biri kuvuga yuko icyitwa imyivumbagatanyo gikomeje kugenda gica ibintu uko umunsi ugenda uzaza undi, buri segonda ari kuvuga icyitwa imyivumbagatanyo. Ese iyi myivumbagatanyo ikiri kuvuga mu ishyaka rya CNDD-FDD iri guterwa n'iki? Byose turabyinjiramo, tubyinjiremo ndani ya ndani. Biravuga yuko hari batatu bandi batawe muri yombi babarizwaga mu ishyaka rya CNDD-FDD ku rwego rukomeye cyane. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi nanone ku mikoranire bivuga yuko ishobora kuba igiye guhagarara hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, apruta n'igihugu cya Kongo. Bivuga yuko iyi mikoranire igiye kurebwa cyane nyuma y'amasezerano yabaye hagati y'icyitwa AFC M23 ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amasezerano akaba arimo guhiga icyitwa FDLR naho ziri hose, ndetse kandi bikavuga yuko ano masezerano yaje anashyira hanze amwe mu mabanga ari hagati ya Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ubufatanye buri hagati ye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gufatanya n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira muri Kongo ndetse no mu bindi bihugu bya hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Turaza kubyinjiramo rero, ibyo byose tubihuze nuko leta y'igihugu cy'u Burundi cyane biri kuvuga yuko iyi myivumbagatanyo muri kumva mu ishyaka rya CNDD-FDD biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibi byose cyitwa FDLR gikomeje kuba ikibazo byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, aho bari kuvuga yuko ngo nyuma yuko FDLR yagiranye imikoranire ya hafi n'icyitwa gisirikare cya FDNB, ngo hari byinshi mu bikorwa byahagaze mu gisirikare cy'u Burundi. Bikanavuga yuko byinshi byahagaze nuko ngo hari bamwe mu basirikare ba FDNB bacitse intege baziciwe, nuko ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kwimiriza imbere gufatanya na FDLR. Bikavuga ko kwikubitiro nyuma yuko hatoranyijwe abasirikare barenga 2100 baba FDLR mu kurinda Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo byababaje cyane benshi mu bafite mu nshingano kurinda umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye cyane rwose, ngo byarababaje nyuma yuko aba basirikare batoranyijwe mu basirikare bafite ubushobozi bwo kurinda uno mu Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva. Nyamuneka bakunze gutazira ngo ni Sendagara nyamuneka, ariko buriya ababivuga bafite impamvu babivuga. Ngira ngo ni ya disikuru nigeze kumva avuga ati indagara ukuntu, ngira ngo ako kantu ukaza arakaza, ariko ntabwo ari byo nshaka ko twinjiramo cyane. Turabyinjiramo rero tujyane ku mikoranire iri hagati y'igisirikare cya FDNB FRDC nyuma yuko bikomeje kugenda bikomeretse kandi bikaba ihurizo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko agace kitwa Mushereza, umusozi witwa Kidija, imisozi yitwa Kihande muri Sud Kivu, iyo ni imisozi yegere hariya imurenge. Biravugwa yuko iyi misozi yose abasirikare b'abarundi abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko rwose ngo
kuba barenga ibi bice berekeza muri iriya misozi yegereye ku mihanda ihuza Bukavu ndetse na Uvira ngo ari ikibazo gikomeye, ngo bimeze nk'aho byaba ari ukwiyahura ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Ni nyuma y'uko hari hatanzwe itegeko ku basirikare bavuye hari mu misozi ya za Kavimvira, abandi bakava ahitwa Shenge, Kirungu, Gomba na Karungwe hafi y'icyaga cya Tanganyika. Aba basirikare bagahabwa misiyo yo koherezwa muri biriya bisozi yo muri Minembwe kugira ngo bagabe ibitero baciye kuri no pozisiyo yegereye imurenge, baciye ahitwa Kidija ndetse n'ahitwa za Mushereza, batakuye umutwe ahitwa Ruvunji n'ahitwa Kisozi mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Ariko ngo uruhande rwari rwateguwe ni uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ku basirikare nibuza batari hasi y'ibihumbi 3,900 bari bateguwe yuko bagiye kubohoza iriya misozi y'ahitwa za Kisosi, Ruvunji, Bideka n'ahandi hatandukanye. Bikavuga ko kandi iyi mission yari igamije kubohoza biriya bice nyuma y'uko biriya bice uyu mutwe ukomeje kugenda ubideployingamo abasirikare biri gutera ubwoba bukomeye cyane uruhande rw'igisirikare cya FRDC na FDNB, bavuga bati mu gihe deployment zo zikomeje gukorwa muri bino bice, mu gihe deployment zo zikomeje gukaruzwa ku ruhande rw'uno mutwe hari aza mu mosho za Kamanyora muri misozi ya za Ruvunji, nyamuneka ngo ibintu bishobora kuba byakomera bikaza no kuba byanatuma uyu mutwe umanuka inkungugu uva za Kamanyora, kuko urabona ko Kamanyora na mu mosho iri misozi ya za Ruvunji iri hejuru mu misozi yitegeye no mujyi wa Uvira, aho abarundi bakomeje kudeployinga abasirikare. Bikuvuga rero ko ariyo mpamvu mu burengerazuba prota mu burasirazuba bwa Uvira, ariyo mpamvu uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bari koherezayo abasirikare. Ariko bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya n'igisirikare cya FARDC harimo disunity cyangwa se misunderstanding y'uburyo bumva koko urugamba bashobora kuba barugana muri no bice, kuko bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Bamwe bavuga bati dushobora gukora advance, abandi bavuga bati advance ntabwo twayikora bitewe n'uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko cyane bakabona yuko ingingo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bo bari kugaragaza bavuga bati ntabwo dushaka gukora advance tuva muri no misozi yo muri Uvira, hano za Kavimvira, tuva za Kitara, tuva za Karungwe, tuva za Gomba, tuva za Muheta twerekeza za Bukavu. Ibi byose tugomba kubihagarika cyangwa se ntabwo bigomba kuba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ukabona yuko ari byo bikomeje kugenda biteza ikibazo. Ibi kandi bigaterwa nuko mu sozi myinshi itandukanye operasiyo ziri kuba. Mwumvishe ejo bundi operasiyo yabereye za Kabare mu marembo y'umujyi wa Bukavu, mwumvishe yuko abasirikare b'abarundi bari hejuru ya 300 bahatakarije ubuzima. Muri kumva ibiri kubera za Warikare mu marembo y'Isantre ya Pinga biri kuberayo, muri kumva ibiri kubera za Muriri, muri kumva ibiri kubera za Ntoto na za Mutumoja, ukona abarundi bari koherezwa ku rugamba bakagaruka ari za Mayiti. Nicyo rero kiri gutuma ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamwe mu basirikare benshi bakomeje kugenda batinya urugamba, bikanagaragara yuko ngo ibi bintu bikomeje kugenda biteza icyuho ndetse kandi n'ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'imbaraga igisirikare cy'u Burundi bizerewemo. Ibi rero bijyana nuko n'ubundi ngo biri kuvuga yuko n'ubundi ahubwo ninjiye mu nkuru neza ntabwo nyiri mu ngingo z'ingenzi, bijyana nuko n'ubundi biri kuvuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC hashobora kuba zimwe mu ngingo z'amasezerano zasinywe hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwitwa Kisekedi Shirombo zishobora kuba zahagarara. Ibi rero biri guterwa n'iki? Biri guterwa nuko zimwe mu mbaraga uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Shirombo uwitwa Evariste Ndayishimiye yari yaramwijeje ngo zikomeze kugenda zigaragara yuko ari imbaraga zikomeze kugenda ziba izubusa cyangwa ntacyo ziri gutanga, bikemezwa yuko rero ariyo mpamvu uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Shirombo ngo amaze iminsi agirwa inama n'abamuri hafi cyane abajyanama be ndetse kandi na bamwe mu basirikare bakomeye, bavuga bati mu gihe twebwe twaba dukomeje kwizirika kuri FDNB igisirikare cy'u Burundi, mu gihe twaba dukomeje kwizirika kuri aba bacancuro b'abanyamerika y'amajyepfo, mu gihe twaba dukomeje kwizirika kuri aba Babirigi bakomeje kutubwira yuko bazadufasha tugatsinda uno mutwe, ntabwo bizashoboka. Bikanavuga yuko ariyo mpamvu ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'Doha muri Qatar hagati ya AFC M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC cyangwa leta ya Kinshasa byabaye ku munsi w'ejo. Bikavuga yuko impamvu byabaye nuko leta ya Kinshasa yamaze kubona yuko ngo gutsinda uno mutwe wa M23 bigoranye cyane, kandi uko kora binako bigoranye ukurikije buryo ki na societe civile y'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru, societe civile y'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo, urabona yuko total percentage iri ku rwego ruri hejuru. Abenshi bari kuvuga batari ko M23 ikomeje ikadivansa igafata n'indi misozi
na za Uvira hari kumvikana ubwicanyi buri gukorerwa abaturage, byaba ikintu kiza ku ruhande rwacu. Ibyo byose rero niyo mpamvu uri kubona yuko ibintu byazamye ndetse kandi byanakomeye, ubona yuko bikomeje no kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ndababwiza ukuri ko rero iki ni ikibazo gikomeye ndetse kandi gikomeje no kuba ihurizo, ubona yuko leta y'igihugu cy'u Burundi, ubona yuko leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kuvuga bati noneho amahirwe dusigaranye nayo kureka uyu mutwe wa 23 ndetse na AFC muri rusange bagakora ibyo batekereza cyangwa se bakatubwira icyifuzo cyabo hanyuma tukakidenderaho. Ni nayo mpamvu bivuga yuko ngo ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano wumva yasinyiwe i Doha muri Qatar ndetse n'andi masezerano atandukanye yagiye agirwamo n'ibihugu bitandukanye muri Leta Zunze za Amerika ngene ribuze kugarukaho, biravuga yuko imbaraga ndetse kandi n'icyagiye kirebwaho cyane n'ibyifuzo bya Alliance Fleuve Congo cyama 23 nyuma yo gukora ubushakashatsi bakaza gusanga ibyo 23 ndetse na Alliance Fleuve Congo muri rusange barwanirira koko ari iby'ukuri, nyuma y'ibinyoma bikomeye cyane witwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwitwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bagiye batangaza, ngira ngo murabizi neza yuko bagiye bashyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda bavuga bati igihugu cy'u Rwanda nicyo gisapotinga M23, mwagiye mubyumva bati abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda 90% nibo bari ku butaka bwa Kongo baje gusabura amabuye y'agaciro. Ibyo byose ngira ngo leta y'igihugu cy'u Rwanda mwagiye mubibona, mwagiye mubyumva yuko yagiye bihakanira kure ivuga iti twebwe iyi ntambara yego ni intambara y'abaturanyi, kandi umuturanyi yarwanye cyangwa se umuturanyi iyo afite ikibazo nawe kigomba kukugera, kuko umuturanyi ni umuvandimwe. Abanyarwanda bane bagiye bakunda kwivuga ngo umuturanyi ni umuvandimwe w'agahato. Ndababwiza ukuri ko rero ibi byose bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikanakomera cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Nk'ubu rero biravugwa biremezwa nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bagize gutya abenshi muri bo bakoherezwa muri operation uhereza operation zo muri Kivu y'Amajyaruguru, hariya muri teritwari ya Masisi, ukariya muri teritwari ya Rushuru, ukajya za Rubero, ukajya za hehe muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuna abarundi bagiye bakubitwa, abenshi bagapfirayo, abarundi bakagaragaza yuko ibi batabyishimiye. Bamwe mu baturage bavuga bati bagabo bacu bari gupfa, abasore bacu bari gupfira ku rugamba, bakanaza bakababeshya yuko abasirikare bakiri ku rugamba kandi bamwe baranapfuye. Abagore bakavuga bati mayiti z'abagabo bacu turategereza tugaheba. Ibi byose rero birahurizwamo hamwe nuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi ngo batishimiye intambara y'abasirikare ba FDNB barimo, bikavuga yuko rero leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na leta y'igihugu cy'u Burundi bashobora kuba bagiye guhagarika amasezerano ari hagati yabo mu mikoranire y'abasirikare by'umwihariko boherejwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Benshi bakibaza bati rero mu gihe imikoranire hagati ya FDNB, FRDC, igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ihagaze, noneho ibi bintu biraza kubyara iki? Bikavugwa yuko ariyo mpamvu uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yavuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi akerekeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngiki ingenzi cyari kigamijwe kuganira n'uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ni ukumubaza ngo impamvu akomeje kugenda amusaba yuko bashobora kuba bareba uburyo basesa amasezerano ku mafaranga yari amusigayemo ndetse n'ibyo yari yaramwemereye bihagarara, hanyuma nawe ngo abasirikare afite muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akabakurayo. Ibyo rero ni ibintu byabaye ikibazo ku rwego ruri hejuru, kuko igisirikare cy'u Burundi cyo kiravuga kiti igare kuba dukuye abasirikare ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo tubakuye Uvira, igare kuba Red Tabara yadutera ikadutsinda nk'uko M23 yateye FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo ikabatsinda, n'ubu ikaba ikomeje no kubatsinda mu buryo bwa politike ndetse na diplomasi. Nyamuneka rero ibi ni ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ngo byamubujije kuryama, byamubujije gusinzira. Ngewe ejo ku munsi w'ejo no mu masaha mu gitondo nababwiye ni uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo turaza kurwinjiramo neza. Bikavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye na nyuma yuko avuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari kudeta yari yateguwe idasanzwe yo guhita imukura ku butegetsi. Iyi kudeta yari yateguwe ngo ikaza kuburizwamo mu buryo ariko ngo bwasabye imbaraga n'ubwenge budasanzwe, kuko bivuga yuko ngo iyi kudeta yari yamaze gutegurwa namwe mu basirikare bakomeye ndetse kandi
umusirikare witwa General Prime Niyongabo niwe ukomeje kugenda atungwa agatoki bamushinza yuko ngo byanga bikunda ngo ashobora kuba ari umwe mu bantu bashobora kuba bafite uruhare mu kuba bari gutegura umugambi wa kudeta ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nubwo perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ati nubwo uwitwa General Prime Niyongabo we ashyirwa ku rutonde rw'abantu bashobora kuba bafite gahunda yo gukora kudeta, atari ko ngiye bafite gahunda yo kunkorera kudeta ndabaza ati kandi turanabana muri guverinoma ndani, ati kandi iyo ubana n'umwanzi ubizi ko ari umwanzi uhora witeguye yuko ashobora kuba yakugirira nabi. Ibi rero nibyo biri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi, ubona yuko byacangacanze abantu bose bavuga batese koko nibi byose koko biri gukorwa, nibi byose biri gutekerezwa, iherezo ryabyo nirihe. Tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi rero tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi haremezwa ndetse kandi haravugwa, biremezwa ndetse kandi biravugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi inzego zitandukanye zirimo inzego z'uburezi, inzego z'ubuvuzi zitandukanye ku gisata cy'uburezi ndetse no ku gisata cy'ubuzima, biravuga yuko abarimu ndetse n'abaganga bakomeje kuvuga yuko ngo imishahara yabo imwe n'imwe itari kubageraho neza, bikanavuga yuko kandi iyi mishahara itari kugera kuri bano barimu, itari kugera kuri aba baganga ndetse no mu zindi nzego zitandukanye za leta ku mirimo itandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ngo iri guterwa n'uko ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda buzamba ndetse kandi bukomera cyane. Rero ishyaka rya CNDD-FDD ngo ryaje gusanga kugira ngo ibibazo bikemuke, bamwe mu baturage badafite imirimo ndetse kandi bakennye mu gihugu cy'u Burundi, ngo iyo mwanzuro wo gufata amwe mu mafaranga y'amwe mu bakozi ba leta bakayafashisha bamwe mu bantu badafite imirimo itandukanye, yaba ari imirimo ya leta, ngo ari ibintu bifite kuba byatanga igisubizo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibi bintu biri buze guteza ikibazo gikomeye ndetse kandi gishobora no kuba ihurizo ku rwego rudasanzwe mu buryo butandukanye n'ubwo buri muntu wese yatekereza. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kuzamanitse kandi bikomeje kugenda binahindura isura, aho benshi bari kwibaza batise koko niba bikomeje no kurenga ku ruhande rw'inzego z'umutekano bigafata no ku zindi no ku bindi bisata bitandukanye by'ubuzima ndetse n'uburezi. Ubu ngubu noneho igihugu cy'u Burundi kirerekeza hehe? Bikanavuga yuko kandi igihugu cy'u Burundi, reka ngaruke inyuma gatoya ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, nyuma yuko igisirikare cya FDNB gifashe umwanzuro wo gukorana n'uno mutwe wa FDR, mwagiye mubyumva yuko perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ashinzwa amwe mu mafaranga ahabwa yo gusapotinga uyu mutwe n'ibihugu bitandukanye birimo ibihugu nk'Uburundi n'ibindi bihugu bitandukanye. Biravuga yuko amwe mu mafaranga yagiye akura mu gusapotinga uyu mutwe bya hafi ndetse no gukorana na Tshisekedi Chilombo uyoboye igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo inyungu zagiye zigira mu muryango we, inyungu zikigira ku ruhande rwe, ngo kandi nyamara abaturage b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugira gute, bakomeje kwicira isazi mu maso, cyangwa se ibibazo byiganjemo inzara bikomeje kugenda byongera mu gihugu cy'u Burundi, ubona yuko bikomeje kugenda biba ihurizo ndetse kandi bikanakomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Twihuse cyane rero ubu mu gihugu cy'u Burundi ndagira ngo dusimbuke tuhava tunyarukiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, havugwa imirwano mu duce nka Warikare, imisozi nka Warikare, ariko imirwano biri kuvuga yuko ari icyitwa Wazalendo. Umutwe wa 23 ngo wongeye kuvudukana Wazalendo mu gace kitwa Byungu muri Warikare, agace gatangatanzwe n'amashyamba yegereye za Buringa, Nyenzira n'ahandi hatandukanye. Bikavuga yuko rero ibi byakozwe nyuma yuko abaturage bari begereye muri misozi igana za Busisi, abaturage bari batuye muri misozi yegereye za Mutumoja, abaturage batuye za Mayuano bari bamaze iminsi batatabaza bavuga yuko rwose icyitwa za Wazalendo zibazengereje mu bikorwa bitandukanye birimo ibikorwa by'ubujura n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bitandukanye bikorwa ku manywa y'ihangu. Bamwe mu basirikare bari kubikora bababaza, rero bikanavuga ko ari namwe mu basirikare b'abarundi n'abasirikare ba FARDC bari gukora ibyo bikorwa, kandi nyamara ibi byose biri kureberwa na leta Kinshasa. Ubona yuko ibi bintu bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikaba nihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bibazo batise Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyayo biraza kurangira gute? Kwikubitiro rero agasozi kitwa Byungu kagabweho igitero n'umutwe wa 23 icyitwa Wazalendo zigera kuri 93 zirahafatirwa nk'amatekwa. Abasirikare b'abarundi bagera kuri 7 barafatwa nk'uko amakuru aturuka hariya bivugwa. Bikavuga yuko kandi hafatiwe aba FDLR barenga 6 nk'uko amakuru ari guturuka hariya Warikare akomeje kugenda atugeraho. Ni mu gihe kandi FRDC n'abacancuro b'Ababiligi n'abacancuro bakomoka muri Amerika Amajyepfo, imisozi yitwa Nyamiyanda, ahitwa Taweza, Mutakato ya mbere na Mutakato ya kabiri, n'ahitwa Zampofi muri mu majyaruguru ya Warikare,
aha hose ngo FARDC yamaze kwashyitsa abasirikare benshi higanjemo n'abasirikare b'abacancuro b'Ababiligi n'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, bya bihugu nka Argentine, bya bihugu nka Colombia, Puerto na Mexique, bifite abasirikare mu mutwe wa Blackwater usanzwe uzwi usigaye ifasha Kisekedi Shilombo guhangana n'umutwe wa 23. Biravuga yuko rero ibyo bice bya Walikale byazanwemo abasirikare benshi. Indi misozi ya deployinzwemo abasirikare ni Butembo, biri kuvuga yuko agasozi kitwa Kabiyabo kazanwemo abasirikare, bikavuga yuko Hibu Special Force, Anaconda n'aba Eagles ahitwa Ikatwa na Kabiyabo hashyikijwe abasirikare benshi cyane. Bikavuga yuko imisozi ya hariya imisozi hano za Kavinyonge, imisozi ya za Burambo, Uhevi, ahangaha icyama cyama 23 cyashyikije abasirikare benshi cyane hafi cyaga Cyeduwari. Ibi ni mu rwego rwo kuzimirizamo ibitero biri gutegurwa na FARDC bigomba kuva Beni byerekeza muri parike ya Virunga, bigamije kwirukana umutwe wa 23 mu misozi nka Masereke, Muro n'ahandi hatandukanye. Nkuko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho umunsi ku munsi ndetse kandi n'isegonda ku isegonda muri rusange. Reka mbifurize rero kumererwa neza, mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Nongera kwifuriza icyumweru cyiza ku bakunzi ba TV Dunia Nikote. Amakuru yacu nakagaruka mujye mwibuka kwibanira natwe umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Murakoze cyane.